Assalomu alaykum. Taqsir qandaysiz? Densoqlaringiz yaxshi? Shukr, sekin. O'zingiz ishda olasizmi? İşleriniz qanday? Yangi yil. Yangi qadamlar, yangi planlar boshlandı. Xudo xolasa. O'zingiz. Yurasiz sekin. Assalomu alaykum. Yaxshi. İşler. Olsun mashinasini o'sha bo'yicha bir so'rab ketayinchi. Qanday, nima bo'lyapti, nelerim, ne bo'lib tur ekan? А как раз ondan. Ana tavuk bo'lgan bir montor uchun tavuk kerak. Ya, jo, hozir men jo'natam dedim. No, yoki bolt uzilib ketgan. Hozir mana Kiarion motor, ha? Shuni boltlarini topib kelib berishingiz kerak. Mana jo'q bo'ladi hozir. Yo'q, jo'q. Biz zakaz qilsak kelmaydi. Ana men hozir elimizde çalayın dağıtmam. Çal nodan abrazes verip koyuşum gerekti. Abrazes verip koyalım. Ap gelip verse koyup veremden ben özüm zaten gelmeydi kılıç. Sebebi defisini kırar geldi boltoç. Nima bo'lganda? Maydım datchigi canlı motordan hech qanday zvuk chiqqan yo'q. Endi ne olgan ekan o'shanda? Kладышты urib qo'ygan ekan. Kладыштар jeyilib qolganda, kладыштар уже non içinde kладыш bo'lib da. Bunu açıp ko'rsatayım. Chiqqan, no jan kладыш. Shuni jeb tashlaydi da. Biz jan kладыш qo'ydik, buni rastochka qildik. Valdi emeге rastochkaga berganmiz-da. 0.25 razmerga chiqarib bergan. Aha. Yemaz tartsa özünün kütüğü boyunca tartılatırken kütüğü boyunca tartılmaydı. Bu düzülüp yetti. Mesela bu yok degende bir 75-7,5 kilogramdan tartılış gerek de. Hem bisini özü esepleyen kütüğünde Newton metrede eseplenirler var mı? Kilogramı oydun, mesela abimiz 70 bin tartsak 70'ten. Nolar 60'tan özülüp yetti. Даже 60'ты farmaya koydu. Boşağa özünün zavatskoy boltların tağıp durup vardı komplekt koyuşu. Amen belki hacayını ayıttım. Şu oyuncağında çoğultup verip koyuyorum bir o erten motor da gelmeyesin burada. Garantiya yo'q, ha? Garantiya yo'q. Bo'lmasa kishini savur qilib turgan men tavayni ham boltib qo'yib beraman. Maga dele ne выгодно deb misolchi. Sanach hem kim qildi degan nima bo'ladi da bayada. Polni kalsavayt etib dayardab salib qo'ygan bu yoqqa. Kладыш krup kладыш жаңы almashgan. Shatunni qudag'i, Karenoyni qudag'i. Motori demek polniy remont bo'lib chiqadi ekanda, bundan keldi. Remont bo'lib chiqadi. Hem shunday motorlarni qanchadan qilasizlar? Hem shulardagi nimalar yozib, qanday sovetlarni aytasiz? Taksitlerdə aslında yazır hem. Taksitler var. Bilve aylaganlar var, maaşı bilve aylaganlar var mı? Bunun biz senazın 35 binden jasayız. Polni kapital kan. Polni ya? 35 binden yerge düşürüp alıp, paroklarını bağırın yerge düşürüp, ot elde jasap çıkmamız var 35 bin ustaatı. Biz qanday sovet? Hem sovet Mayın karoyla aydaş gerek mi bakalım? Главное may. May ya. Mayas olsa, may kirib olsa, maslenin nasıl stoklayıp bence karşımızın var. Uşağa günde ertemenen turganda erimde 1 minut vaqt gerek. Mayda bir tartib koyup şuttan tartib qarab qo'ygan. Hem bir aylab, 2 aylab qarab olgan adamlar var ekan. Metan kaldı şundan önce. Men bir şey qara elekim degenler var mı? Endi var mı şunda öyle mi? Var, yo'q. Biroq ondan başqa. Ertamen nerede turgandan keyin so'zsiz mayın suvini qarab aylashga kerak. Biroq endi bundan mayı var bo'lganda biz tekshirib nima qilib, nima qandaychi? Biroq kir bo'lganda buga cheyin almashgan emas. Maslenin nasosda tushirganimizda içine уже kirler kalıp stroşka kalıp kaldı. Конечно, давлениені üstün
Блокка чыгарып бергенде головкадан күйүп калат. Эми бул нога деле жеткизип бере албаган масланычы. Себеби калыч жеп койгон да. Açsak kılıçta ceyin tutturuyor. Struşkalar уже поддон толтырып стружка болуп. Айтып сразу дейт, жасалыш керек. Насосту мындай бир текшерип турган варианттар болобу или он только жанганда гана токтотуш керек, уже караш керек. Эми бизде аны текшере алабыз, эми андай аппарат жок азыр. Эми өзү кичинекей аппарат бар. Сатып алып текшерсек болот. Эми мындай нерселер өзү кем келет да. Постоянно келсе анда аппаратты алып коебуз да. Анан эми ара туруп келсе анан эми алыштын деле кажети. Туура. Ал текшергенге акча деле ала албайбыз да эми. Масланын давлениясы канча көрсөтүп атат, канча чыгып атат. Текшерип койсок негизи болот. Мындай машина случай азыраак да. Ооба. Мисалы компьютерный диагностика күндө болсо, анда бир айда бир жолу болсо болот, болду да жок да. Эми негелерди андан көрүнгөн эми машинанын кандай соруп атат, кандай болуп атат, эми аны текшерип отургунча жаңы алып коебуз да. Мен айтайын деген мисалга мынау 200.000 километр жүрдү, башка жүрдү мисалга бир канча километр жүргөндөн кийин рисковать этпей эле келип сервистен маслин насосту жаңы алып келип туруп коюп коюш. Жок, Андай масланы убагында эле алмаштырса андай проблема болбойт да. Себеби стружка жуткандан маслинный насос выработка болуп калат да, ичине майдын сорушу, давлениясы азайып. Значит, майды убагында эле Значит, алмашкан эмес да буга чейин була. Кыйла жүргөн, Эми кыйла жүрүп калган да. Май өтө кир экен, ичи кир экен, полный жууп чыктык да биз муну. Жакшы, эми болту табылып калган болсун. Эми şu эки болтту эми өзү но болттор деле өзү килограмда тартылган жок. Өзүнүн ченемдүү, өзүнө жетиштүү килограмда тартылбады да. Чөйлүп атат да, болчу, секин чөйлүп атат. Эми үзүлүп кетет дагы өзүнүн килограммын жеткизсекчи. Ошого жеткизбей эле пока кармап туруп. Эми келсе, катып берип коебуз. Тапсыр эми урматтуу көрүүчүлөр, 312 сервис Москвада. Автозапчасть саткан рынокто сунуштайбыз албетте. Кандай кызматтар бар буйруса? Сервисте көрүүчүлөрдө. Бардык эле кызматтар барбы? Мотор, ходовой, замена масла, компьютерный диагностика бар. Келип көрсөтүп кетсе болот. Кайсы учур болсо да чалып зарайы. Көрдүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр, машина эшикте дагы эфирге турушат. Так, урматтуу көрүүчүлөр, болт келди. Буюрса. Так, gayda geldi, bolt geldi. Olan düşman şu 70 bu. O 70'ten kötü olmaydı yani.
Qanchaga qo'yib tarttınız endi? 70. 70 ha? 7 kilogram. 77? Yok 70 emas. 70 Newton metrda. 7 kilo. Играют так называемые свободные средства массы. Далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни этого года. На какой срок это делается, рассказывает генсек КГБ Станислав Заси. Так, урматтуу көрүүчүлөр, машина буйруса чыкты досумдун. Автоунаасы полный ремонт болду, мотор. 80 миңге бүттү дейт. Полный мотор. Запчасть. Устакы баары ичинде. 80 миң. Поршун, кольца бар алмаштыр деме. Ички органдары. Жумушту баштайбыз эми.